Sabira kana. Wah, ana Sabira dedi. Asabek. Demekler sizler elden aslında çıktınızlar. Rahmat maestro. Qadırlı qonaqlar Аққан арықтан су ағады демекші. Ырысбай ата жер деген жерден құлындары шығып отырады. Неге шақырдық? Себеп үйесінің сұрасы бойынша аябай ұққылықты ырнайды деген үшін бір куплет, екі куплеттен живой голос менен ырдасын чөп чабып жүрген малдағыдай қылып. Жақсырдаған елдің қол чабысы менен Çoğun baygelerimizde ama o yerde akvaforlar usturat, çoğun servisler usturat. Tört öğünün bir önüne tapşırış hareket kılağız. Kol çabamız Asqar Mırza'dan başlayımız. Emi oldan gelişin çevrek tabak sel olur. Rakisteleme söylemez için. Bizde de iş, Fataka jana eneler jönünde ayabay jakşı söz kıldınız bir kuplet yıldan vereyim. Tüm batım öskün cermegeni Sen de sen tolgunup gitemin Apamda yal beştep çoğuyttum Sütümdü men aktarıp ekemin Apamda Beştep çoğuyttum Sütümdü men aktarıp ekemin Asqar ырдаған андай olmadı konkursқа çıkkanlar. Mına Sabira қарындашыбызда Кыргыз Республикасында маданиятына мыкты эмгек сиңерген дебеле жаман макталуу жакшы эле болот го кыз балага. Sabira қарындашыбыз конкурсантыбызга кол чабуулар. Недейиз ушул Айгерим досум менен Тыныбек Аяшымын бүгүнкү сүннөт тою кут болсун. Ушу Асқар аке айткандай мен деле ошо энелерге, Аяш энелериме арналат ушулар. Кыз Бурак тобунун Энеке бай деген ырында коюн. Күндөй болуп күлүп турган жамалыңа зар боломун сагынычтуу караныңа кызым деген энекемдин сөзү угулса кубаттанам кумарланам күч аламын байлыгымсың Энеке бай бул дүйнөдө барып калсам жаш баладай албырасың кубанасың албырасың билем апа жашап жаткан бүт өмүрүң жарым жылдык түшүгүңө татыбасың байлыгымсың Энеке бай бул дүйнөдө байлыгымсың Энеке бай бул дүйнөдө Хорошо, жылбай турасыз. Асқар каяка чыгып кетип калдың? Атайын жаздырып коем экен, эми мурдат деп коеюн, э? Шулар сиздердин үй бүлөңдөр карын атайын. Сапырылган сары жалбырак саналарга мени аздырат терезеңе келип тигилсем ай үнсүз дарак
tiktey jaldırıp Yaş yüreğimce kaygırdı Göğül kuşum beni yazdırdı Kalkan bir bekleyin geçirip koysunlar Öptümlerini kalkandı Ketpey turasızlar, sizlerin bileğinizlerdi kandap turasızlar. Anda mesela şu çimçik soysa da, kasap soysun deyip işte bir kol çapsanızlar. Orunbay Mırza'da mikrofon. Rıspay Abdülkadir ağızdan sağındığın tuğulgan jer seni çıkarmasını yaptırdım. Ubayım tartıp alıstan unutup bardık nerseni sarır bolup ansızdan sağındım tuğulgan jerim seni sarır bolup ansızdan sağındım tuğulgan jerim seni kanapım bolsa hazır men kalkılda uçup getsem de kaldaygan sarı talama karlıgaç bolup jetsem de kaldaygan sarı talama karlıgaç bolup jetsem de erçitip dayım bike elesin çıkpay tesimden sel jürüp dayım denemde sezimdi bilep kelesin sel jürüp dayım denemde sezimdi bilep kelesin. Çok rahmat. Gözünün vardı, ünümür barınca ardaysınlar hazır. Hor. Sen kanatım usta hazır, men sen kımbattım ösköncer, apakya hazır kırıldık. Eski kanat ben 1, 2, 3 degende başlaysınlar. Kanday oğul atken değil mi? Katuraqda çalaman çakı olup ketsin da. Aralaşıp ketsin. Katuraq ardaysınlar, tınçılık olsa jakşırağı oğul at. 1, 2, 3. Katuraq. Kol çağlar, rahmat. Çok rahmat. Sizler bugünkü bizden suyu konuklarımız bolup kaldınızlar. Bakı Mırzaga kol çağıtırız, kol çağıtırız. Askar Mırza Askar. Orunbay kayırda turasın, Orunbay kayırda üyelerden bilek. Sabirayım. Sizler. Ah kopar, apa uçunu lazım. Hoş geldinizler. Rahmat kadırlı konuklar, kelingizler. Sırtta konuklardan içkeriga kelingizler. Tatar gelse esep verip çotko koy, Özbek gelse ketmen verip jerge koy, Orus gelse mıltık verip çekke koy, Kırgız gelse bıçak verip etke koy deydi. Kadırlı konuklar, Kazakistan'dan kan kağın jegen, Jallavat'tan can kağın jegen, Batkendin belesin jegen, Aydarkendin çigitin jegen, Suusamır'dan sulusun jegen, Aktalanın arpasın jegen, Isık gölden suusun içken, Sarıçelektin suusun keçken, Jallavat'tın jemin jegen, Özgöndün gürüçün jegen, Gödö çöptü tün için jegen. Bunday жылқы еш жерде soyulmagan, sizlerden böyle konağı koyulmagan жылқы eti tartılat. Жақындаşıp oturumuzlar. Et boz aşbozlarımız adaşmasın. Et kelgen maalda ırıspayдың 1,5 tuğan karındaşı Büayşe enebizge kol çağıp koyыңызlar. Bir küpületirde verelim deyip kol çağılar. Büayşe ne? Keliniz. Жылқы etini kirgize veririz kadırlı konaklar. Sırtta
Bizler tağıra aytқанда шол Қарақұлжалық әкелерimiz, туғандарыбыз шекеден ырғап өзі үшін. Бирок азыр өрүң үстүндө эле караса керек буларда жакшы айтылген эле деп коет. Биз үчүн аябай сон болот да, ошон үчүн кол чапсаңыздар. Кыргыз Республикасында маданияттын мыкты кызматкери Гүайша энебиз. Просто Гүайша деп аткан. Эми чындыгында мени тааныган бар жол этканса керек. Мен ошол Каракулжа районунун Кызылбулак айылында туулганмын. Фамилиям Камалова Гүайша, Нактан Рыспайдын карындашы, ушу бир тууган карындашы мен болом. Эми Рыспай акам мен жүрөгүмдө чындыгында аттың турмуш ай. 93-94 жылдары мен үчүн өтө оор жыл болгон. Ушул 94 эме ушул жүрөгүмдө эме жакшыларыман айрылганмын. Эми олорду эскерип ушул анан таланты ташкындап, өнөр өркүндөп жатканда 53 жашында Рыспай акам ушу дүйнөдөн кайтып кеткен. Ушу мен Рыспай акамдын ырын ырдап берейинчи ушул. Ооба. Угуп коюңуздар. Рыспай акамдын ушу Алмашын деген ырын аткарып берген. Ушу. Билбейм неге кетпей койдуң эсимден. Bir gezekte birge жүргөн алмашым. Жок дегенде bir көрүнүп койсоңчу. Алысыңбы, жакынсыңбы кайтасың. Жок дегенде bir көрүнүп койсоңчу. Алысыңбы, жакынсыңбы кайтасың. Көргүм келе сени деп жүрөгүм. Качан сагат жолугамын алмашым. Кабарыңды айтып койсоң кыйнабай. Кайран жүрөк кайры тартып калбасын. Жок дегенде bir көрүнүп койсоңчу. Алысыңбы, жакынсыңбы кайдасың. Сени деп жүрөгүм. Качан сага жолугам алмашым. Кабарыңды айтып койсоң кыйнабай. Кайран жүрөк кайры тартып калбасын. Алмашым. Жок дегенде bir көрүнүп койсоңчу. Алысыңбы, жакынсыңбы кайдасың. Şağı var, aylanıp gölge konbosun da akkular sağa tarınar. Aylanıp gölge konbosun da akkular sağa tarınar. Yerimden gittin alıstan. Yemiş übeken alışca. Karanın kanay köründüğünde karap bir görgün kalıstan. Karanın kanay köründüğünde karap bir görgün kalıstan. Çap çap çap.
azamatsız. Kol çağıp koyuңuzдар azamatsız. Endi kichine Sibir'din pagodası kısıp koyduksa düğünden elesar. Bugünkü toyga eng erте keldi dep Meder menen kenjayım tağıldı. Kol çağıp koyuңuzдар, qayerda oturasız, koluңuzdu kotarıp koyasız. Ha Meder kenja. Ay azamatlar. Kol çağıp koyuңuzдар. Rahmat. Молодец. Молодец. Rahmat. Sakalların arasında olgan sözler daima biz talqı kılıp turabız. Bol жерде oturgan Acı akalar, Şaltan akalar bizge daim aytат, Garip akalar. Qanchalik to'yni erta başlasak, oşanchalik erta bitishga harakat qilamiz. Kech bitib 1'de, 2'de, 3'ga чейин toylar olup andan keyin daha ketpey muştaş janjallar olup tүйшүктүн bari kelip ушул akalarga tushgan o'tadi. Oşun üçün keyingi toylarda jafatırmak üçün çakırga mağlığa kelişke hareket kılaylı cumuş-sumuştu da kişine ruhsat suramış bol. Arız yazışı öptep. Anda mesekelingizler astыңыздарга сый тамак тартылып атканда эмне үчүн жыйналдык деген суроого жооп болуш үчүн азыраак убакыттарыбыз калды. Тынчтыкбек оолуна Жамбулат менен Байелдин сүннөткө отургузган мусулман кылган экен барып ак батабызды берип келдик деш үчүн азыраак убакыттарыбыз калды. Damdı tamaqlardı jegенче, операция көк пакетти жасаганча азыраак тунугу берели, сый тамакка карап отуруңуздар. Маэстро бир жакыныраак музыка койсоң. Кызматтан да колдору бошоп калды. Дос көптү жоо албайт, акчасы көптү доо албайт деген бир дагы жакшы сөздөрүбүз бар. Bir bay kişi бұл жашоодон көз жумаар алдында Azrail aleyhissalam келиптир дагы алып кеткени, келдим сени десе, ушунча дүнүйө кимге калат, ушунча бала бакыра малжан кимге калат? Мага дагы өмүр бериңиздер деп суранса, канча өмүр сурайсың десе, дарактын жалбырагынча дептир. Ал көп болот. Дагы сура десе, дарактын бутагынча дептир. Ал дагы көп болот. Мен сага бир нерсе айтам. Kança dosum bolsa oşonça жылдагы жашайсың дегенде жанакы бай Azrail aleyhissalamдын астына түшүп кете берген экен кулаган кармак. Анда месе бүгүнкү биздин той кечебизде тынчтыктын, айгеримдин дос чоролору тагыраак айтканда достор. Келиңиздер, жолдош. Bacalar da var elеңizler, hayırda жүрөсүздөр, bacalar kalıp ketpеңиздер, sizler daha koşulup kalыңızlar. 4 ayakkıdan boto tattı, 2 ayakkıdan baca tattı. Kelingizler mına aябай жакшы кызматта турушуп, астыңыздарга аш тартып атышты, даамдуу тамактарды убагында жеткизип, астыңыздарды сылап сыйпап атышты. Анда месе ошол биринчи бажалардан баштай берели, конокко булар, бажаларга бирөөңүздөргө сөз берели, кол чабуулар. Тынчтык, Айгерима, Коймарка баланы өтен, şu Bayelдинин жабон өмүрлөрүн берсин, şu Кыргыздын керегине жараган жакшы жигиттерден болуп чоңойсун. Эл журттун туулан урук, Айашта, тайналарын, чоң аталарын сыйлаган жакшы болдардан болуп чоңойсун. Şu жашылыктар тойлор боло берсин, той үстүндө ойноп жүрө бериңиздер, тынчылык. Gençlerim, assalamu alaikum. Şükür Resulallah. Size hoş geldinizler. Ben dostum Tünbek, Yaşım Aygel'im. Şu Uğul Toyman kutlu olsun. Bizden sizlere kalarım çektiğiniz olup özümlenmer çekisi var. Şu Uğul'lar kızlar, Uğul'un hizmatını gördü dostum. Kızlığın hizmatını gördü. O şöyle bilgi, o şöyle isimleri takkan Ayşe'ne, Ayşe'karlığa da olsun. Dostum, ağır daim var bu.
Oradan da Tufan'ın içinde ağlıktan Tufan'ın cahilip duruyorsun. Kırınız bir Tufan'dan şunda ak Tufan'ın üstünden çoğalıp duruyorlar. Şu an. Nasıl şu aya şundan gerekli jakşılasını da olmaz. Şu an. Assalamu alaikum, hurmatly qonaqlar. Arkadaşlar, Aygerim. Ağırlar, qosna da. Ağırlar tatar qora yaşlıqqa jayılıb. Ağırlardan uluyup biz çıgar. Ana mına ulların qo'llaqqa to'plab. Bu da atam birinci millet bo'lib, atam milletten birinci yok. Birinci milletni qurtasınız. Şu balların ömrün versin. Ата-энесине, bir to'g'onlarına çoğunesine, tayta-taynelerine büyümdüğü yaşlardan olsunlar mı? Şunday neler, sizlerge den solu büyümülür, bakır. Ardayım жақшылықтарда тойлар жүрөөр. Анан да bir айтып койчу нерсе бар эле. Birinci klassdan başlap 11-ge чейин окуган классташ балдарыңыздардан да кичине подаркаларды берип, bir at берип деп аталат. Ошо кабыл алып коелу. Assalamu alaikum, hurmatly qonaqlar. Hurmatly dostum, tana Ayşim Aygerim, бүгүн силер ата салтын жолдоп, аталык милдетти аткарып, мына Айш улдарыбыздын сүннөт тоюн берип отурасың досум. Ушул тоюңар куттуу болсун. Ушул улдарыбыз силер сыймыктанган, силер ишенген, эл керегине жараган, намыска бет жигиттерден болуп чоңой өсө берсин досум. Мына ушу силерди тапкан Айданна, Айшата, эшелерибиз келип отурат. Şu kişiler ardayım var olsun, sizlerin körüngörde çayına kişip şu balpaygan, avuşka, bayışelerden bu suyunu görürsün. Anan dostum Ayaşımı görünür şu dastarpon ardayım, jakşılık acayısın, toylar toy bulana versin. Şu aldıda da sizlerdi көп jakşılıklar gittim bolsun dostum. Vaktılı olgula, rahmat dostum. Memleketli tanıştırdım çok önemli 4 yıl. Osman Kalor'un içinden sonra uzun ömür kalayım. Şu baldardı kanday ömründen çoğayıp çatsam. Uldarın hurmatın, kızların hizmetini görgün. Жақшы Құдайым саңа Алла Тағалам ошол элден алаткандыктан Алла Тағалам өзү кабыл кылган болсун. Ошо Айшене менен Айштандарга дагы ченден зор өмүрлүк кылайм. Ошо баарыңыздарга үй-бүлөлүк бакыт кылайм. Ушул жардын бир туугандары, биз бир туугандай эле болуп калдык. Ар бир тойдо жолугуш. Досум Айгерим, сиздерге биринчиден бактылуу болдулар. Чындын солу, ушул кимдин уулу, Тынчтыктын уулу деген бир келечектеги бир чоң президент, бир депутат деген ушул балдар болсун. Өзүм эмне тилектерди кааласам, ошо сиздерге ошол чоң тилектерди каалайм. Ошо сиздерге дагы чын ден соолук, uzun ömür. Aygerim, Taşkent'e Қалған сөйлеуге қалған дос жұры аяштары астыңғы сөйлегендер сөздеріне чын жүректен қосылышат екен дағы арзуаған белектеріңізді чын көңілден тапшырып алалы деп елден рұқсат сұрап жатады. Қол чаулар досы көпті жоғалайды, ақшасы көпті жоғалайды. Жетсе де башым бұлытқа, жолдашыңды никогда ұнытпа дейді. Қош келіңіздер. Азаматсыздар. Билегенше тапшырыға.
Azamatsızlar, olturbay turumuzlar, ayaşlar dedim, momendağı, kızlar olturbay turumuzlar, jigitler olturbay turumuzlar. Sizler üçün Tınçlıkbek'tin bacası Orunbay şol ayaşlarının, dostlarının hurmatına bir jеңil bir kompozisiya oyunu vereyim. Par menen ortaga bir jakşınaka biyle bersin dep suranıp atышат. Kelinçekleringizdi karmayt ekensizler dagı bir jеңil biге түшүп берет ekensizler. Orunbay mırza bir jakşı kompozisiyany bir kompozisiya atkарып берет экен. Кара эмесе, ayaşlarыңыздарды кармаңыздар жеңил биге. Mikrofon Orunbay'da. Jönöt veringizler ber jaka. Jambalat bas, bayan bas oğlum, jür kızım. Şükür ne de koy berem degeni bas. Bas kıla, böböktör jönöt veringizler bardığını biz. Kızlar kelgile bas jaka, kızlardı da jönöt verirler, böböktörün barını. Malates, bunu azım ben. Bardığızlarga yuguruşka tarkatam, kelgile. Bas kızım. Kimdin astında turgan bolsa jönöt veringizler baldardı. Boldu, kalmadı uzapças. Азамат, катар тизилгилем ондай. По-киргизски понимаете, да? Да? Или обязательно по-русски? У меня по-русски нету вообще. Поэтому по-киргизски, а? Мен суроо беремин, ким жооп берсе игрушка беремин. Ким атасыны жакшы көрөт, кол көтөргүлө. Ким атасыны жакшы көрөт? Муну кызга кукла кармап тур. Ай, сен дагы мунаны кармап тур. Эми токтоп турла, игрушка беремин. Kolunları düşürgülü. Kimdin atası arak içet? İgriş görüm. Kimdin atası arak içet? Atın kim? Bayım. Atandın atı kim? Deste. Arak içevi? Azamak. Atan anan apanı şüyle. Gördüler mi buna? Çoğu bir sinirli ben igrişkalarını tarkata verem. Kimdin apası arak içet? Kol kötörgülü apası, kimdin maması vodka piyot, kolunları kötörgülü. Kimdin atası apasını vuruştu. Uruşmadı ha? Uruşmadı hiç mi? Uruşmadı. Kim mektepten двойка получил? Ay azam. Atın kim? Demirlan. Kimdin balası? Demirsin. Kol çağıp koymuşlar, malades, azamatsınlar. Kim töşöke siyip koydu? İgruşka buna. Pul küçülmüş mü? Kol çağıp koymuşlar buna igruşkaların jakşına kakıl tarkat olaylı. Ne oğlum buna karmak durumuzlar hazır. Kol çağıp duramız bizni kelecek böğükler üstük koy. Vay azamatlar. Allah ne der eken?
билесиңер. Танцуем Каражорго. Кто плохо танцует, обратно заберу. Хорошо? Билебиз Каражоргого. Канука вот так кылабыз. Маэстро. Кол чапырабыз. Каражорго. Кол чапырабыз. Танцуем. Ана месе. Рахмат. Теперь будем играть прятки. Считаю до 10, бекинесиңер. У кого найду, заберу игрушку. Хорошо? Считаю до 10. Кет кана месе. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 8. Рахмат. Şöyle getiriyorsun bularda. Hizmet kılganlarga. Müşahit kılıp atacak kişine. Dayandagança miniketi biri kaldı. Koydağı çoloğu menen yüzdey toluqtay ustağı aksakallarımızdan ayabay jakşı batan ala ustağынан tüm bakırdığı dey taң atkança bileş oynaşık hareket kılaslar. 5 minut muzikalık tirir. Ozlar janakı oynagan bunu azı jakşı degen daydağı bir jakşı sözlörüzgö tayana ustağı. Bugünkü bizdin toy keçebizdağı ayakta ruağına jetip kaldı. Musulman kalk olğanımızdan keyin Bismillahirrahmanirrahim menen dasturxonga oturup Omin Allahu Akbar menen turat ekemiz. Bismillahirrahmanirrahim debey oturgan bolsaң, şaytan nam menen koşula içinden girip jürөгүңөн muzat degen dagы bir sözlörüz var eken. Anda mese kelingizler. Bugünkü bizdin toy keçede ulуулардын улуусу, сулуулардын сулуусу, el jakşылары, toy başçıları, төрөбүздүн көркү болгон Akbata eyeleri, karısı vardın, ırısı var degendeygi bakaldarga tayana ustağı bugünkü bizden toy keçede alıstan atartıp kelgen Mizan akabizke, oşonda öyle Büayşe enebizdi çakırabız, ırıskan enebizdi, bizdin kadırlı aksakaldarımız Şaptan akımının acıvay aksakaldarımızda Akbata veriyor azemine çakırabız, atat algan insanlar olsa muzikanın koştuğusunda bata veriyor azemine kelip koysun, tınçtık bek, üy bülönmenen kelip koysun da. Kadırlı konuklar bugünkü bizden şu bugün toyxanamızda şu özünü musulmanmın dep eseplegen adam bolsa bilek türse kerek degende bir niyette turabız. Anda mese kelingizler bugünkü bizden toy keçebizde Tınçtıkbek'tin kaynatası, Aygerim'din atası Mizan Avaus'tandağı söz başta vereyli, Akbatalı vereyli. Kötörgülü bilekte, Kuday versin tilekte. Omin. Kıştık, Aygerim, Raşuncu yıldı çoğultup, Zası yılıp, çay verdiler, şu kişiler kanca, jakşı sizlere kalot dileklerini ayttı, şu kalot dilekleri Kuday talam kavul kılsın. Erattan Allah'dan surayım şu uzun ömür versin sizlerge. Kileyin maksatlarga jetkile, şu bala çakınlardan gücün görüp, şuların jakşına daim göğü olup jirebergile. Kana omin. Allahu Akbar aytkanınız gelsin. Kırgız yurtçuluğu tegeli aksakaldarımızın arasından enelerimizden Pataal Kögörgön Kırgız, Kurmancan enebizden, Çaçıke enebizden, Canıl Mırza enebizden, Kerim Bibi enebizden, Urka enebizden Pataalgan Kırgız bugün mına şu Büayşe enebizden dağı Pataala üstep turağız kötörgülü bilekti. Allah versin tilekti. Omin. Omin. Uşul oğlum Kıştıkbek sadağı olup geteyin. Senen aylanıp geteyin uşul. Üy ülön minen tinç bol balam. Ömrüngdü senin ömrüngdü Allah'dan tilep jürem balam. Uşul kança jolu törödüm meni seni tolgonup. Budayım var eken da uşul gündü gör oturam. Budağa min kanda şükür. Uşul baldarın günü güçün gör. Uğuldarın uşul çoğoyup havası prezident soramayday olsun. Şu Allah'dan tileyim. Şu üylön menen, şu Aygerim menen kol karmaş ömür boyu şu öküngör kol karmaşıp Akkalpağın başından düşpesin, Akçoğlu'nun başına düşpesin baldarım. Şu Allah'dan tilep jürem, şu eli jurt aylanıp keteyin derim. Şu bardığımız bir borguz, şu el menen jurt menen bolup jür balam oğlum. Atağındağı eldin jurttun kişisele aldağı şu
Жақшы адамдың баласы жақшы болады. Şu Құдайым, seni men şu özgöçө tilеген балам. Ушул эми ушул Акбаталы отурасың, ушул жайган тас торконуң сообу, өкөңөрдүн соксойгон жаныңарга тийсин балам. Балдарыңар жақшы болсын, қыздарыңар жақшы болсын, ел жұрттық болсын. Şu Allah'tan tileyim, dünyada qanday жақшылықтар болса, балам саңа мен арнайым ошону. Allahu Akbar aytqanыңыз келсин. Мына дагы бир энебизден баталайды деп турасыз, Рыскан энебизден баталабыз көтөргүлө билекти. Кудайым берсин тилекте. Омин. Ошол биздин балдарыбыздын тоюна келип Акбатайга отурасыздар, ошол берген пултаңыздарды Кудай кабыл кылсын деп айтар элем. Тынчтык Айгерим ушул балдарыңардын өмүрү узун болсун. Ушул балдар элге дегенде жараган сорон абасындай президент болсун дер элем. Allahu Akbar aytqanыңыз келсин. Биздин мына той башылары, эл жакшылары, кадырлуу аксакалдарыбыз көпчүлүк жакшылык, жаманчылыкта Акбатасын алып, артынан ээрчип келетабыз, кеп кеңештерин алганда эмесе, Шалдан акабыздан баталабыз көтөргүлө билекте, Алла берсин тилекте. Омин. Омин. Урматтуу коноктор, тыны келин балам нерелерин, мына ушунча элди чакырып, ушу уулдарыңа, кыздарыңа батан төлөйүн атасың, ушу батан баардыгы тийсин. Жакшылык, ийгиликтерди каалайм топ. Ар бир адам ушу жакшы саналаштарын баардыгы жакшы нерселерди айтты, ошонун баары кабыл болсун. Allahu Akbar. 40'tın başı Acıbay деген namды алған келіңіздер қадырлы қонақтар көпчүлүк жерде кырлап жүргөн кыргыздан чамча кеңешин айтып ортого чакырып жүргөн акабыздан баталабыз деп турабыз көтөргүлө билекте. Алла берсин тилекте. Омин. Acıbay акабыздан баталабыз. Омин. Пайгамбар батасын берсин, бай дөлөтүн берсин, өмүрүңөр узун болсун, дил соолуң арчын болсун. Алла таала ушу жакшы нерселерге жеткизсин. Allah çakka semyanlarına kız bolğular, zamanlar kız bolsun, dasturxanarda nam bolsun. Amin. Allahu Akbar. Anda mesela şol tınçlık bekten dağı jıyıntıktoo sözünü gayla. Kana mesela anda mesela söz tınçlık bekte. Rahmat şu akalar, toğanlar, neler şu bizde sıylap gelgenizlerge çoğun rahmat şu men semyanın atından şu ek balama, şu sizler patanlar. En solusun olsun, ömür uzun olsun ha. Aytkanın kesin, 7'nin biri kızır, 10'nun biri oğluya deyip, ara usta kızıra tarılap kalsa, Akbatasın berip kalsa, vaktılı oluşka tiyiş bolup kalat. Emi atayın çıkıp kaldığınızlar, aksakallar, bugünkü bizdin toy keçede, astığınızlarga ağaç tartıp, et tartı olturgan, kızmat kılgan kız gelin, Joro joldoş keçe murunku günden başlap soğum tavışıp, soğum soydu kılıp çocuk kaptagan kızlar, baldar, jigitler, kinoçu, çoğurçu, ırçı, şu kızmat kılgandardı kadağım Şaltan aka bir bata verip koysanızlar ha. Kelingizler kötörgülö bilekti, Kuday versin dilekti, kızmat kılgandarga bata alabız. Omin. Omin uşu kızmat kılgandar, yetileyen tileyenlerge jettiler, maksatыңарга жеткиле, дайым ушундай жакшылыкта şu жақсы iş kılıp жүрөрлөр. Amin. Allahu Akbar. Ata sakal jağыбызга бүтүп биз дагы ошол эл журттан бата алып келетебиz. Бизден дагы болсун дегенде ушул тынчтык бегинибиздин үй бүлөсүнө жалпы журтка бата кылайлы. Келиңиздер кадырлуу коноктор. Жамгыр менен жер көгөрсө бата менен эр көгөрөт экен. Көтөргүлө билекти, Кудай берсин тилекте. Каректи каптаган тумандан сактасын, каргышы тээр Курандан сактасын. Каргадай кезде койнуңда жатып как түштө чаккан жылаандан сактасын. Қалыс сөз сүйлөмөгөн чалдардан сактасын, каткырып күлгөн жалгандан сактасын. Карыган кезде кашайтып үркөн карабай кеткен балдардан сактасын. Ниетибиз ак болсун, денибиз сак болсун. Улутубуз ырынан ажырабасын, рухубуз нурунан ажырабасын, аксакалдарыбыз парктан тайбасын, дагы жаштарыбыз нарктан тайбасын. Жигиттерибиz сыйдан кетпесин, дагы кыздарыбыз сындан кетпесин. Жерибиz көркүнөн ажырабасын, дагы элибиз эч качан эркинен ажырабасын. İlayim Tınçtıkbek menen Aygerim ayabay baktılı olsun dağı altın taktılı olsun. Irız keşikti olsun dağı kümüş beşikti olsun. Eç kaçan oğruvasın. İlayim şulardan tarkılan uruk tuğan balacaka. Daima sıylap жүрсün ateneni. Buyurup kalsa Tınçtıktın üyüne beşik toylarga geleri. Amin. Allahu Akbar. Kadırlı konuklar gelecekte.
internet saytlardan kөгілтір video tasmadan көрөбүз десеңер, бүгүнкү тойхананы көгілтір tasmaga түшүндүргөн Кейчи студиясынын вице-президенти Мойдун Султанов. Кол чалып коебуз. Бардыгыңыздарды музыкалаштырып олтурган биздин обончу жана аткаруучу Жөнүбек Халыбаев, Мамат Сагынович. Бардыгыңыздарды башыңыздарды бириктирген Кубатбек Шарипов. Кайрадан той кечелеринде көзүбүздү жылтыратып жолукканча сак саламат барыңыздар. Кел демек бар, кет демек жок. Ала кет, пакетиңе сала кет. Азына чөкпөйлү, көйүнө көкпөйлү. Жакшы барыңыздар, куш көздөр ашагандар. Toylarda jolukkan жерimiz toy bolsun. Safarыңыздар байсалды болсын. Böbökтердин бетинен өп чоңдорго кешик ооз тийгизип коюңуздар. Кетем деген адамга бут дос койлу, алам деген адамдар бийлейбиз. Акыркы композициялар дос жоросулардын атынан болсун. Кыргыздын бир жакшы макалы бар. Үйүң бар үйүңө, үйүң жогуң жакшы бар. Жакшы барыңыздар. Саламат болуңуздар, эсен болуңуздар. Кайрадан көзүңүздү жылтыратып жакшылык тойлордо жолукканча пока. Жакшы барыңыздар, аман болуңуздар.